Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Respeto ti kasapulan, tapno ti gura, maliklikan. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Bakit? Nakaturog ka din? Saan tayo nga, Rod? Dakmat lang makaturog yan, kadne. 2:00 iti parbangon. Ay, 2:00 ay. 2:00, kakit-kita kitirilo. Madama ti pa nagbidbidyo kidagiti karo ba? Sino ti ko naman nag-birthday aya? Ni Kano Bunjing. Aya. Ay, ano santana? Takakaiso na silibraran damot ti kasangay na. Ay katuan na, birthday lang data. Malpas 20 bigat. Makaturog tan tumot lang nga nasaya at bakit? Nakaring ka? Ni. Sa dino di ayan gaw? Kada ka dito'y balay. Ay, kunak man no balay mi da ito. Apay nalipata man nagsisat tayo. At nagkakanta tayo di rabi dito'y balay. Ay. Birthday gaya man niya paray. Di naktupay kinantaan iti happy birthday. Ay, saan aya? Wayne, sa bali ti inararamid mo iti rabi. Kano nagsala-sala ka? Ay, aya. Ay. Kunak ano kinantaan ka. Agam di ka madanagan, Pards. Tuloy ang ligaya. Kasano at tuloy ang ligaya sa asawam? Nagkakanta tayo Kano makalawas ti rininta ak a video okay? Ay, agasam dat. Makalawas gayam. Uray no nalpasan ti birthday. Agkakanta tayo lata. Uy! Nagmayat man no kasta. Paray, mabalin ka din agawi dakpay. Tapay mo Saan ka nga gawi din? Nagaduti na bati amakan. Wano karne. Mapanak matagdigos Tanay, kalingling utak. Agpapada tayo nga dapower na. Maulaw dang iti umasidag kanyak no jak agdigos. Magtugaw ka diditanta ituloy tayo ti agkanta. Ay, sabagay. Jak na ipapas tinagkanta idirabe. O sige, tira. Agkanta ta pare. Ayan mo bakit? Adda dito salas. Apay ayang. Ingka magumatang iti arak dita kantina. Arak manen. Apay, saan kayo anauma naging inom idirabi ay? Anya kalaki din aya. Kakaiso na birthday. Apay, saan ka anaragsak? Anadanon ko da ito nga edad ka. Anya nga arak ay atigatangag. Ay ko, ginaingil Tapno naturod kami nga agkakanta ka dagiti ko kumpare. Naingil pa iti kayat mo. Ay, sige ka din bakit? Lab na lab ka pa mo. Kumano silap ka. Inkamutin sweetheart. Arak manan tigatangam. Una na, inuman ka no dalakay ko. Ay, apay. Saan pa'y analpas ti birthday nila kay mo, aya? Nalpasin idikalman ngam ituloy dalatta ka no ti aginom. Ay, manungal daw ti panag-birthday na, aya? Jakman amuna na. Agasem ngamin jay pinartina. May sa ababoy, nagdakal. Nagparti pa'y iti may sa akaldeng. Ay, agasem ngay dayta. Adda pa'y amanok anapartay. Na, isumot lagayam at tuloy-tuloy ti panagraragsak da. Mayat magkidi tapno makalakwak iti arak. Ne. Agkakanta damanan. Wala na. Ay na, marengrengak no daduma. Anusa ko na, basta makalakwak. Ay na pare, mabartek tamanan mo kastoy laing. Agasam da ito inuman tangarak ngay. Tapno daganas nga kanta. Ay, mo pare, naingak ako mansyon ka no adda arak. Uri siya ka. Dahil tamot tinadlaw ko kahit. Ay, irwar mo nga rodan adya pulutan tayo, pare Bunjeng. Ipapapudot ko pa'y.
Kan, di mo liplipatan dyan sili ah. Ay, ado ano sili? Kin dyan napunot adigo. Hehe, aure agdigos kay titigaw. Kuno sa nga palanggana dyan sa ganak adigo. Nabambanog ka naggapoy di opisina, bakit? Asino kumatisaan anabannog? Sapay ko orang titurog ko idirabi Plano ko nga rin ti masapa maturog ita. Iso nga ro, daan nag-take out akon iti makan, tapno saan tan nga agluto. Hala, inak nga ro din isagana dagiti makan ni di kusina tamang rabitan. Wen man, tagtugawak dito isalas. Iridip ko pa'y basit. Ayaban nakto into nakasaganan ti makan. Sige, agi na nakapay nga ro dita. Ay, nasakit ti ulo. Gaputan na po yata, nak. Mangag mo day, bakit? Ay, una yun, nagbidbidyo kidamanan. Apay, saan pa yan alpas aya ti birthday? Okay, tanga lang. Si Martin ka nagkanta, Pards. Kat agang sakpay mo paray. No kaya't mo, ituloy mo ti panagkansyon ka. Ituloy mo latan. Apay nga siya. Agpaparaw akon. Agkanta mo lata. Ay, katun birthday gayam. Makalawas a birthday ko naman. Nagmayat nga ro ti birthday pare. 7 daw. Awan ina na paray. Diretso ko naman. Nini. Alam mo ti mikropono. Agkanta ka kiti. Ay, pare. Mabalin nga agsalak lang ay. Sige, mabalin. Sige. Pigsam nga ro dito kar. Tapno at daganas kong agsala. Basta nagkakanta, ita, agsasala da mamutin. Un nga, Roda. Saan dan samot din amalpas nga krarambak? Kasano nga makaturog da tao no kastoy? Alalakay, pasensyahan ta idan. Tada nga Rod ag birthday. Sige, awa-awatin talatay dan. Malpas tumat siguro intun bigat ti pa nagrarambak da. Maturog tanto inton bigat ti Rabina. Sapay ko matawan ton mangag ta napig sa atukar. Ala, anusan tapay dagita karuma. Ay, nasayat matagawid kan. Manong aldaw mo di tabalay ni kumpare mabunjeng. Ay, huwag nga ro na. Mababain ako. Sung agawid ako. Ay, manon nga aldaw day tabadaw. Di mo pa'y sinuksukatan. Isu nga ron nga agawid ak. Tamapanak agdigos kan agsukat. Imbaga, tanalagip mo pa'y mapanagdigos kan agsukat. Ay, nana. Anya ka ditipit sa ita? Ay, Martes ita. Domingo, idinang rugi kayo anak kakanta di tabalay da bunjeng. Ay, nana. Ti kalendaryo yung ay. Dayto nay. Nagdakkel ta kalendaryo. Kita amon ti pizza. Akin si gayam ita, nana. No adda trabaho, aldaw ti panagsusweldo ita. Ay nana. Ay, birthday ita. Birthday? Wait, basta akin say, birthday. Na? Ay, agawidak pa'y nana. Agawidak. Ngam agsumliak to intun madamdama. Gumatangak iti arak dito'y kantinam. Ay, unay lakit day. Nagadaon ti ag-birthday iti day ito'y abulan. Hay, ag-birthday kayo. Saan nyo nga amo nga urnusan tinaginuman nyo? Datao pa'y lagayam ti mapatudon amang urnaws. Ha? Saan kayo nga ag-birthday intun sumaruno, ha? Nay, saksama ti paspasagidan, bakit? Di ka pa'y ngamin mangrik na. Pare Bunjeng! Oh, pare! Apay nagsubli ka? Pare, aginom ta. Ay, una! Aginom kayo nga nan. Ay, hindi ka mamato managari dito, bakit? Ay, among pare, nalagip ko a birthday gayam itang aldaw. Birthday? Win! Iswan na nga lak iti arak nga inuman ta. Ay, tuloy ang ligaya, ano kasta? Lumabasak pa'y dito'y kantinam. Ay, sige ma'am. Ay,
Nagsapa ka man nga gawi dita. Ay, umayak maturog. Manon arabi anapuyatan nak. Ay, apay ngay anapuyatan ka, ma'am. Kano mano arabi nagkakanta kan nagsasala na dita balay da bonjing. Ay, ma'am. Ta-birthday na nga, main. Maawatan biday ta. Barang makaturog kamin ita tanalpasan ti birthday. Ha? Nalpasan ko na, ma'am. Ay, saan pa yan nalpas? Ha? Adamanin ag birthday. Ay, jay barkada ni Bunjing, ma'am. Ikakanumat ti birthday na. Anya. Ay, mangmangag ko kat tuloy ang ligaya ka, no? Bunjing! Bunjing! Apo, apay nga manayap kami dita. Yung kagak maturugin. Diyan nga rod makaturaw. Nagpigsa day tatukar. Nagkakanta kami nga ron. Pakapsutam day ta volume na. Tani, nakababain ka dagiti kaaruba. Anya ganas na yung video kay no nakapsot mo. Kababain nga rod kada sirken, ma'am. Ay naman nakaawat da. Mano arabi kayon nga kakanta? Man nakaawat da nga ron. Professional talaga kita. Saan da nga amuti agungay? Pare. Abay, pare. Nakapsot pa nagkansyon mo Ay, nakapsot pa ilagayam day, jay. Piksa ama. Ay, kaya't masawan. Ipok-kaw-kaw. Una, tapno manggagdagiti amin nakaaruba. Kaya't mo asawan. Ringan ta amin ida. Saan ta ida paturugan? Ay. Mayat a plano, pare. Ni, hapay abimahon ka matan na kay. Gapota manon arabi ajak nakaturturog. Amumat, ano kastoy akurang ak ititurog, napudot ti ulok. Oray siyak. Day tamo tinadlaw ko diti bagik. Ngumis-ngisit ang taglawlaw dagiti matak. Imbag kanyak ta makapag-make upak. Kat saan unay amadlaw ti ay bagkaw. Nagpaot kit din day ta birthday party aya. Makalawas ta ka no. Madinday toy. Saanen ang mabalinti kastoy? Ni, sa dino ti papanam? Inakbirukan ti place ko. Anuam ti place? Even though you ain't got money, Sige, pare Bunjing. I'm so... Tira! At kanta ka! Nay, Ay, anyat na pasama ka na brown out! Ay, anya matain. Jak final pass di kan kanta, nag-brown outain. How? At damot silaw di tagaruba. Dito'y balayo lang ti brown out. Maturog tan bakit. Naulima kan ti aglawlaw. Maamwanda asika tinang putid iti linya ti kuryente da. Makamuditan. Basta makainanata ita arabi. Sa bagay matkit di Sino tinangputan iti kuryente? Hey! Agtal na ka man. Di ka lang mabain. Pukaw ka la, pukaw. Kat basol mo no apay apinutid dati kuryente dito balay. Anya? Pakabasulan ka di itan ti ag-birthday? Agkakanta kami lang kadagiti ko kumpare. Adaman lay bagakan ka, Bunjing. Kat dumngag ka na imbag. Anya day ta? Respetaram dagiti karubam. Di ka mamerhuisyo. Tapno sumayaatan ti panaglalangan. Kat saan da kanto aguraan. Iti sabali abangir. Respeto ti kasapulan. Tapno ti gura. Maliklikan. Napagurak ay dagiti karuba. Kat, anya ngay. Damagampay la dayta. Ay, kababain ka dasarkan mamkunakmatkan ka. Kastala ti biyag mo ta? Anya? Iso ano kasta? Isardengin natin panagkankanta. Apay, awanan ti ag-birthday? Awanan na, nalpasan. Ay, awanan. Saan na magatang dagito'y lakok nga arak? Ay nanana, aglako kayo laangan iti makan. Saan nga arak? Ay, arak nga rod ti mabilay. Pero huwisyo day tang arak. Kahit papanam nga rodan nga ay.
Mapan ko man ibaga ijay electrician nga ikonekdan di kuryente mi anaputid idirabe. Pinutid tinakaunget akaaruba, nana. Ala, sapay la ko ma. Tawan nga rodan ti madisturbaw akaaruba. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaa daw iti pagsasao ako nana. Respeto ti kasapulan, tapno tigura, maliklikan. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 Kanda ito'y ng estasyon Kas talatibiyag. Agyaman kami itiin kay Panang Tarabay